العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Poštovane džematlije, dragi bošnjaci i bošnjakinje, braćo i sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na samom početku večerašnjeg programa pod nazivom U susret Ramazanu želim da se zahvalim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim njegovim blagodatima, te da uputim selam na posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Ova noć i naše zajedničko druženje je izvanredna prilika da se zahvalimo uzvišenom Allahu dželešanu na ukazanoj prilici i daru da smo dočekali još jedan Ramazan, najblagodaniji među mjesecima i najodabraniji mjesec. Skoro da je nemoguće pobrojati blagodati koje se kriju u mjesecu Ramazanu. To je mjesec posta, u kojem se vjernici suzdrže od jela i pića i svih prohtjeva koje su inače dopušteni van mjeseca Ramazana. Zajedničkih druženja. Molim Gospodara našeg da nam očisti srca naša i da ih zbliži. Da nam daruje još mnogo Ramazana u kojima ćemo postiti, učiti Kur'an i zahvaljivati mu se na svim njegovim blagodatima, te nastojati da nam i ostali mjeseci našeg života budu u skladu njegovih zakona i principa. Molim Allah dželešanu da udalji od nas zlu, zavist i neprijateljstvo naših dušmana i da nam bude zaštitnik i pomagač. Da među nama, džematlijama Rochestera, kao i cijelim umetu, usadi međusobnu ljubav, poštovanje i prosperitet. Na inicijativu džamijskog odbora na čelu sa Bakirom Biberzićem organizovana je večerašnja večera u čast našeg cijenjenog imama Hadži Taib Efendije Pašanbegovića. Pročitat ću vam jedan dio članka kojeg sam napisala u maju 2010. godine, a koji govori o mojoj posjeti Bošnjacima Islamskom centru Gazi Hussein u Torontu, kojeg sam posjetila na poziv našeg uvaženog i duboko respektovanog Hadži Taib Efendije Pašanbegovića, pa poslušajte. Moram priznati da je dugo vremena u meni buktala želja da posjetim bošnjački džemat Gazi Hussein u Torontu. Možda zbog same blizine Toronta i grada u kojem trenutno živim, ali možda i želje da upoznam džemat i imama o kojem sam još u Bosni dosta toga dobro čula. Slušala sam kazivanje o bošnjačkom imamu koji je prije 30 godina pun energije, znanja i volje, nagizdan bošnjačkom mudrošću i islamskim saburom krenuo u daleku Kanadu, zemlju u kojoj su mnogi nevoljnici nalazili svoj novi dom, da kroz islam učvrsti temelje bošnjaštva. Kao i priče o džematu koji svojim humanitarnim akcijama i donacijama ozaruje lica mnogih ugroženih Bošnjaka. Naravno, po mom dolasku u Ameriku, priče i divljenje prema Taib Efendiji Pašanbegoviću i njegovom džometnom džematu ne prestaju, nego se kontinuirano nizaju.